bva fhano Clan Park Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga kea na musika ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa khuvhangano guṱe ya ḽihoro ḽa ANC vhurume vha ḽihoro iḽi ho sedzesa kha nyambedzano nga mbekanyamaitele. So today is about celebrating having had an opportunity to capture the experiences across the country. Ho bviswa muvhigo wa tsedzuluso nga kulavheleselwe kwa vhathu vha re na HIV na AIDS. Ri lavhelesa na fhungo la muvhango wa vhuhosi vhuhulu ha Venda uri khothe khulwane ya Pulukwane. Ndi madekwana ri vhatsira mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lehaye. Mudzula tshidulo wa ḽihoro ḽa ANC Vho Gwede Mantashe vho ṱalusa uri fhungo ḽa kutshilele hune ha sa vhe na khethano nga muvhala na nga mbeu khathihi na muvhuso wa demokirasi na ndinganyelo ya ikonomi ndi ḽine ḽo rangwa phanḓa nga ḽihoro ḽa ANC hu si nga ḽihoro ḽi re na vhuledzani naḽo ḽa South African Communist Party. Vho Mantashe vho amba izwi fhaḽa khuvhanganoni guṱe ya ḽihoro ḽa ANC Boksburg Randani vhubvaḓuvha iḽi ndi ḓuvha ḽa vhuvhili ḽo sedzaho kha nyambedzano dza nga mbekanyamaitele. The party sees the NDR as the shortest route to socialism. That's what the party is standing for socialism. So the ANC must quantify if it is making its contribution in the National Democratic Revolution. And I'm submitting that it does. Let me give you an example. I was listening to Professor Sachs talking at UNISA. He says the biggest disservice received by colonized people was deprivation to access to knowledge. Okay, and I agree with that. That knowledge creates a better society that determines its own future. Now, if we are going to school in big numbers, as we do now, we are going to change society. But what we should change again is the attitude that the ANC must fund your studies, it must look for a job for you, it must put you in a job, and it must look after you. That is creating a passive society. Musi ri khou bvela phanḓa zwa zwino ri livha kha ramafhungo washu Lungamani Mfandelani a re fhaḽa Beachwood Boksburg hune ḽihoro ḽa ANC ḽa vha kha khuvhangano guṱe yo thomaho mulovha ine ya ḓo khunyelela nga ḽavhuṱanu ḽo kovhela ri khou ni ṱanganedza Lungamani khamusi ni nga tou ri vhudza uri no ri farela zwifhio nga haningei. Ndi madekwana Jennifer na vataleli vothe va SABC a ri khou ḓa twi u bva fhano Johannesburg Ekurhuleni Boksburg hune a vha Beachwood Hotel hune khuvhangano guṱe ya lushaka ANC ya khou dzhia ḓuvha ḽa vhuvhili yo thoma nahone i kati. Khamusi u lavhelesa zwinzhi u sedza uri ri tshi amba nga khuvhangano guṱe kana khuvhangano guṱe ya ḽihoro ḽa ANC ri vha ri tshi khou amba nga mini ri na musaukanya zwa polotiki Dokotela Velevindo vhano ḓo ri ṱalusedza zwinzhi ri tshi khou lavhelesa ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa khuvhangano guṱe heinoni ya lushaka ya ḽihoro ḽa ANC. Vho ndo ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano SABC. Ndi madekwana vhaṱaleli ngai. Kha ri ḓo lavhelesa khuvhangano guṱe ya ḽihoro ḽa ANC ri vha ri tshi khou amba nga mini ri tshi khou amba nga khuvhangano guṱe nahone yo pika mini. Kha khuvhangano heinoni tshipikwa tshihulwanesa ndi u lavhelesa zwa uri u bva ngei conferenceni ya u khetha murahu ho pfaniwa kha zwifhio ndi zwifhio zwine zwa tea u itiwa. Zwino hezwi tshi ḓovha ke khuvhangano ngauri i khou ḓa ho no vha na miṅwaha mivhili khuvhangano ya u khetha no vha hone ndi u lavhelesa ha uri ḽihoro ḽo kona u swikela zwifhio ndi dzifhio khaedu dzine dza vha hone u itela zwa uri miraḓo na vhathu zwavho vha kone u ḓivha zwa uri ndi zwifhio zwe ḽihoro ḽa kona u zwi swikela hu khou kunda ngafhi uri vha kone u khwaṱhisa hune vha khwaṱhisa hone vha kone u lulamisa hune vha tea u lulamisa hone.
kha ri ḓo dovha hafhu ri sedze uri sa vhunga vha tshi khou amba nga uri hu khou sedzwa zwipikwa kana zwithu zwi a ḽihoro ḽa zwi swikelela na zwine ḽa ḓo zwi swikelela ro sedza kha miṅwaha ye vhavhusa yeneyo. Kha ri sedze vhufhungo kha musi ḽa uri presidente mulovha vho swika he vha amba vha ḓisa muvhigo wavho, muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC na vhone vho ḓisa muvhigo wavho. Vha tshi khou lavhelesa muvhigo we presidente vha u ḓisa na muvhigo we muṅwaleli muhulwane wa u ḓisa, vha khou vhona zwingafhi ri tshi khou sedza nga nḓila ye vha shuma ngayo? Nga ngoho hune vha amba zwa uri vha vhonala vho kona u shuma zwavhuḓi, ro sedza zwipikwa zwa ḽihoro fhedzi vha sumbedzisa zwo vho kona u shuma zwavhuḓi ngafhi, a vho ngo kona u shuma zwavhuḓi ngafhi. Zwino vha ḓo zwi humbula zwa uri hunzhi ri lavhelesa zwipikwa zwa ḽihoro ra dovha ra lavhelesa ra kombetshedza u lavhelesa na zwipikwa zwa muvhuso ngauri vha dovha vha vha muvhusoni. Fhedzi sa ḽihoro hu na zwinzhi zwine vha sumbedzisa uri a vho ngo kona u shuma zwavhuḓi, zwine zwa vha dzikhaedu nga maanḓa. Ndi ngazwo vhunzhi ha vhurumelwa na vhathu zwavho vha khou ṱoḓa u pfha ha uri afha hune hu na mafhungo a tshanḓanguvhoni, afha hune havha na mafhungo uri a u khou kona u takusiwa ikonomi uri ite mishumo, afha hune ra khou wana hu na khaedu dza vhathu vhane vha khou ita dzinndwa kha vhana na vhafumakadzi, hu khou tou bala mini. Zwo ndi zwithu zwine heyi khuvhangano i tea uri i bve na mbekanyamaitele a uri u ya phanḓa hu ḓo tea uri hu itiwe zwifhio. Ro pfesa nga maanḓa kha khuvhangano hu tshi khou ambiwa nga mafhungo a zwiḽa zwine zwa vhidziwa pfhi renewal kana u vusuludza hafhu ḽihoro, vha khou vhona afha fhethu zwone zwi tshi khou tshimbila nga nḓila ḓe? U vha u muraga muhulwane vhukuma, fhedziha tshipikwa tshihulwane tsha heyi khoro ine ya vha afha nga ngomu ndi u ita mafhungo a mvusuludzo ane o ambiwa kha conference heḽa yo fhelaho. Zwiṅwe zwa hone zwa mafhungo a mvusuludzo ndi zwe zwa u lavhelesa zwa uri hu khou khwinifhadziwa nḓila ya vhathu vhane vha vha tshi dzhena nga ngomu kha ḽihoro u lwa na mafhungo a tshanḓanguvhoni, ngauri vhanzhi vha ri ndi dziṅwe dza dzikhaedu khulwanesa idzi, u fhaṱa ḽihoro uri ḽi khwaṱhe nahone u sa kona u sokou dzhia ufhio na ufhio, ngauri zwenezwo ndi dziṅwe dza dzikhaedu khulwanesa dzine dzi lwisa mbekanyamaitele ya mvusuludzo. Kha musi tshithu mbudziso ine muthu anga tou i vhudzisa ndi ya uri ndavhelelo dza khuvhangano eyi musi khuvhangano i tshi ḓo fhela ndi dzifhio zwine zwa khou lavhelelwa u bva kha ḽihoro ḽene ḽine? Ndavhelelo khulwanesa ndi ya uri matshelo kana matshelo heyi khuvhangano i tshi fhela hu tea u vha ho dzhiwa zwipikwa zwine zwa vha zwo tendelaniwa khazwo zwa uri mafhungo a mvusuludzo a ḓo tshimbidzwana, mafhungo a u ita mishumo a ḓo tshimbidzwana, mafhungo o khwaṱhisa ḽihoro a ḓo tshimbidzwana. Ndi ngazwo vha tshi vho pfha tshipfi hu vha amba mafhungo a muthu muswa, a new cadre wa ANC. Zwenezwo zwi funa zwiṅwe zwa maitele ane vha ḓo ḓa nazwo. Fhedziha tshiṅwe tshihulwanesa tshi ḓo vha tsha uri sa izwi khou iwa khethoni dza muvhuso yapo hu tea u ḓa ha mbekanyamaitele ya uri vha tsha khethoni dza dza muvhuso yapo zwo tshimbila hani. Alright, ri khou livhuwa nga maanḓa musi tshi khou amba na dokotela Vho Levinḓou kana musakanyo zwa polotiki dokotela Vho Levinḓou ri tshi khou sedza khuvhangano goṱi ya lushaka ya ḽihoro ḽa ANC Jennifer. Ri khou livhuwa nga maanḓa haningeo ramafhungo ashu Lungamani Mfanḓilani ra ri khou ḓi tama u pfha zwinzhi fhedzi tshifhinga zwa zwino tshi khou hana. Kha ri thome ri tou gidi nga hanefha ri livhe nga hafhanoni maragani. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha ḽihaye. Zwa khanedzano dza u fhedzisa nga muvhango wa vhuhosi vhuhulu ha Venda zwi khou bvela phanḓa fhaḽa khothe khaṱhuli ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Ramirayo wa mukololo Masindi Mphephu Vho Allen Dodson Ravele vho thoma zwa khanedzano mulovha ngeno Ramirayo wa Vhuṱoni Mphephu Ramabulana Vho Shonisani Ravele vho fhindula ṋamusi. Ramafhungo wa SABC Lutendo Bobodi we a vha henefho una zwinzhi. Ndi zwone ndi khou livhuwa khanedzano dzo thoma mulovha he muimeli wa zwa mulayo wa mukolo Masindi Vho Allen Dodson Advocate
vha thoma u amba mulovha he vha ḓo sumbedza uri vhutoni mphephura mabulana vhe vha khou zwikulea vhavenḓa vha songo tsha vhuyelela kha kolonani yeneyo vhunga vha munna a sa fulufhedzei vha ri havha mulwane vha koloda dzi goloi dza vhunzhilinzhili vha fhedza vha tshi vho balelwa no dzi badela vho dovha vha sumbedza uri havha vha muṱa wa mphephu ramabulana vho vho tea vho litsha zwavho vhutoni mphephura mabulana vha tshi vha khosi pfareli u swika masindi a tshi aluwa a dzhia tshidzulo tshe tsha siwa nga khotsi yawe vho tshimangadza u dimanyika mphephu nga nnḓa ha zwenezwo ho ḓa khonani ya khothe a u vhidzwa ndi upfi amicus curiae we a ḓa afho a si khou dzhia sia ndi kale o ḓi dzula khou ḓi thetsheletsa zwi khou ambiwa a ḓo sumbedza uri vha mphephura mabulana vha vho tea vho shandukisa milayo yavho ya zwa sialala uri na muthu wa mufumakadzi a ḓo konavho u tumba hetsho tshidzulo tsha vhuhosi vhuhulu honeha na musi advocate vho shonisa ndravele vha imela vhutoni mphephura mabulana na vhaṅwe vha khou sumbedza zwa uri ngondi ya uri mme a masindi vho fulufhelo ramese vho vha vha si mufumakadzi wa dzekiso hune masindi ha ngo tewa nga u vha ene khosi ya vhavenḓa vha sumbedza zwa uri vhutoni mphephura ramabulana vho ṋangiwa ngauri nnḓu ya dzekiso ya vho masindi khotsi ya mme ya vho dimbanyika yo ḓo fhedza yo fhalala havho wa kha nnḓu ya vhuvhili ya vho maṱamale vhane vha vha mme a vho toni mphephura mabulana honeha na musi ri tshi ḓo khunyeledza ndi musi a imelelaho ofisi ya president vho zinzile matevhetse vho a vho ḓa vha tshi khou sumbedza zwa uri zwa upfhi ofisi ya president i tea u badela masheleni a dzulo heḽi ndi zwithu songo ḓaho ngauri president kana ndi ri tsheo ya president ya u vhea vhutoni mphephura mabulana sa khosi yo omiswa murahu nga khothe ya khaṱhululo ngei Bloemfontein izwo ndi nga murahu musi vho Delson vho sumbedza uri ofisi ya president i khou tea u badela masheleni a dzulo iḽi fhungo iḽi ḽi khou ya phanḓa kana dzulo iḽi ḽi khou ya phanḓa na matshelo mathina ri khou livhuwa vhukuma Lutendo Bobodi Ramafhungo a shubvani ngei Polokwane musi ri khou bvela phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo yo fhirisela phanḓa mulandu wa muhumbulelwa wa vhuṋa kha mabulayo ane a khou ṱumanywa na zwa tshikwama tsha ndindakhombo ya lufu uya kha ḽa ṱhanu ḽa ṅwedzi wa Phando ṅwaha u ḓaho Bojwanisi Shokane ndi khaladzi a vhahumbulelwa ngavho Sergeant wa mapholisa wa kale Bo Rachel Kutumela na Bo Ana Shokane muṅwe muhumbulelwa kha mulandu uyo ndi ṅwana wa Kutumela Flora Shokane abo vhana vha khou ṱumanywa na mabulayo a vhathu vhaṱanu na vhana na u wana masheleni a randa dza miḽioni kha mpfu idzo a badelwa u bva kha tshikwama tsha ndindakhombo ya lufu Vojwanisi Shokane vho ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Polokwane lwa tshifhinganyana he vha vha tshi khou ita khumbelo ya bail vho Shokane vha khou hwelelwa milandu ya 25 hu tshi katelwa ya ṱahe ya mabulayo tshanḓanguvhoni na miṅwevho miraḓo ya muṱa wa havho vhane vha vha vho Rachel Kutumela vho Ana Shokane na ṅwana wa Kutumela ane a vha vho Flora Shokane na vhone vha khou hwelelwa miṅwe ya milandu ava vhathu ndi vhane a khou pfhi vho vhuyelwa nga masheleni a ndindakhombo a paḓaho miḽioni dza 10 dza dzi randa nga murahu ha mpfu dza vhapondwa vhaṱahi. When we were trying to get proper instructions from the accused person to wit the applicant, it has been an uphill to do so due to his apprehension and based on the accident that he was involved in 2021, the 6th of December. And as it is, Your Worship, it is my application that this matter be adjourned for inquiry in terms of Section 77 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 as amended, in order for both the state and the applicant to satisfy themselves. Mutshisi vho anedzana na fhungo la uri vho Shokane vha ṋetshedzwe bail fhedzi a vha ngo anedzana na uri itsengo i fhiriselwe phanḓa. What was agreed was that this matter be remanded to the 15th of January 2026 for an inquiry in terms of Section 77. Madzhisiṱiraṱa vho tenda khumbelo ya uri itsengo i fhiriselwe phanḓa. The state has indicated that same was discussed with them and they do not have any objection to that request. Therefore, the court will accede to the request that has been requested by the defense and your matter is now postponed to the 15th of January 2026 for an inquiry in terms of Section 77 of the Criminal Procedure Act. You remain in custody until then. There is no bail at this stage.
voshokani vha ḓovha vhe ngomu thumbuni ya lukhoye ṅwedzi uyu wa madaka lwa khushumusi hune vha khou lavhelela u ḓivhonadza khothe ṅwaha u ḓaho nga ḽa 15 ḽa ṅwedzi wa Phando. Khumbelo ya beili ya muimbi a ḓivheaho wa vunḓuni ḽa Limpopo yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽavhuraru na ḽavhuṋa. Ḽihlonono Chauke a ḓivheaho nga ḽa Shebe Mabena u khou livhana na milandu i re na tshivhalo ine ya katela ndingedzo dza u ṱoḓa u vhulaha, u tswa na vhufhura. Kha tshiṅwe tshiwo Shebe ndi ane hapfi o thuntsha a huvhadza mutikedzi wawe fhaḽa ḽa Dana Polokwane nga ṅwedzi wa Tshimedzi. Uyo mutikedzi u kha ḓivha vhuongeloni. Muṱoḓisisi wa mulandu vho mbo ḓi tou ima lurandala vha ri Shebe ha ngo fanelwa nga u wana beili. Muofisiri vho Phaladi Makola vha ri milandu ine ya kwama Shebe vhukati ha ṅwaha wa 2015 na 2016 yo phumula nga ṅwambo wa uri vhapondiwa vho vha vha tshi khou fela vhutshilo havho. Part of a bullet, what we called a projectile, was removed from the victim. Then it was sent to ballistic for further analysis. Zoraro mapholisa vha ri Shebe Mabena a nga ḓi shushedza dziṱhanzi arali a nga ṋewa beili hune a khou humbela uri Shebe o kombetshedza muṅwe wa vhapondwa uri a phumule mulandu. You confiscated a firearm at some point in time from the bail applicant. All other offences that follows, they still involve the use of a firearm. That's correct, Your Worship. And this would be the Shaw attempted murder case, your current attempted murder case in Westernburg, not so? That's correct, Your Worship. Now, what worries me, officer, is that notwithstanding the fact that this bail applicant is out on bail and is linked to these other violent offences. Mutshutshisi vho ita na uri milandu yoṱhe ya Shebe a ita yo itwa nga u bva nga beili. Vho Makola vho vhudza khothe uri Shebe o thusiwa nga vhaofisiri uri a tinye milandu yawe. Khumbelo ya beili yo pfukiselwa phanḓa nga ḽa 10 na ḽa 11 ḽa uno ṅwedzi u itela u thetsheleswa. Fulo la u vhiga nga tsedzuluso kha zwine vhathu vha lavhelesisa zwone vhathu vha re na HIV ḽo vulwa ṋamusi nga vha National Research Foundation fhaḽa Pretoria. Fulo iḽi ḽo kuvhanganya vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV na AIDS. Vha Human Science Research Council, vhaofisiri vha muvhuso na vhafaramikovhe vho fhambananaho u amba nga mawanwa a tsedzuluso idzo. The significance of it is just ensuring that the experiences of people living with HIV in South Africa are documented to bring about change. We conducted this index as HSRC and South African National AIDS Council, providing technical support to people living with HIV in South Africa to lead and capture their own experiences in terms of stigma and discrimination in different levels of settings within community, be the healthcare sector, be within families and communities. And the purpose of it is that through understanding these experiences, we are able to see if there can be policy reform, if there can be campaigns that really change how these people experience access to services, especially in healthcare settings, so that we are able to also elevate situations where they are not able to also adhere to treatment because of healthcare related stigma that usually is experienced by them. So today is about celebrating having had an opportunity to capture the experiences across the country. Zwa zwino ri batisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 5 cents, bond ndi 22 rand 68 cents, euro ndi 19 rand 85 cents, pula yone ndi 1 rand 18 cents. Mikobe phala JSE ipasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,205, platinum ndi $1,655, oil songo kunakishaho ndi $62.33 nga fagi. Matinaha ubva kha nṋe mukololo wa matsila ndi ri madekwana khavhe avhuḓi dzivhilwana na nzhelele u khou tevhela na mutsho.
zifanedzwa nezo zori kulapsa mchoshi mari kwana no kala machoro kona kezimvula sikona zizo kuna zo nemanda kaspita zo bari ndizwa vundu la Northwest vundu la Free State katina vundu la Gauteng spita zo vundu la Mpumalanga katina vundu la bari la KwaZulu-Natal songora spita zo vundu la Eastern Cape oni arundo la miotla korkona ndo ko Tshivenda ngari pala kaspita zo zo penela shangu ya Chipembe pedzia ngagera kaspita zo kobela out wana zwa khola bile pedzia chakala machoro ndo pro mvura dzedzi kudo bza vra phana nazo nemanda kaspita zo ndizwa debula katina zo spita zo vado oni mvura sonta hote kedzi kudzona zo ko prefera kaspita zo ndizwa Chipembe pedzia thungo za kobela kudiwana muyo kubudzula ngatora pedzia kudiwana tsidzo dzenza wone wa kosmisori ukora mvura zo kuna zo nemanda zikupetedzwa madumbu kaspita zo ndizwa vado katina zo spita zo debula pedzia chakala machoro ndo pro tsidzo dzedzi dzidiwa wona ndakora kono mvura kedzi zo kudo bza phana nona zo nemanda zikupetedzwa madumbu oni ro pro wana na mpiso kalaho nanga sena khona zizamuli madaka kapita zo zwa katashango pedzia zo ndo bza phanda ramadelo sa mrotho mpiso uchokalwa nga degree Celsius malotla Africa shomber kuthoma vundu ashina bonde vundu la Gauteng nora khore kezimla zikona das kona zikubvira phanda nona khala machero pedzia zaita 26 pala dorobeni ya Johannesburg katina 27 pala Frene kha ngiriso ngawa 26 pone bore ndia Springs pedzia chaka vundela bonde vundu la yana vundu la Limpopo nane par kwa machero bore ndivula zidne umanda khala machero pedzia zaita 35 pala Musina zaita 34 pala le katina 29 bulukwa na songo na 29 pone bore ndia tsani pedzia chaka vundela bore vundu la Mpumalanga nane par kwa machero bore kezda mrozo kona zodne manda kapita zizo vundeli pedzia zaita 27 pala kukuza zaita 23 pala Mbambela katina 25 pala Mkondo katina 21 upone bore ndia Ermelo chaka vundela bore vundu la KwaZulu-Natal nane par kwa mchwamvura Kachas Bay zaita 19 Lady Smith katina 22 Durban Deben na 21 upone bore ndia Port Shepstone chaka vundela bore vundu la Valori la Eastern Cape kwa mchona bore kezda mrazo kwa kapita zori ndi zo vundeli pedzia zaita 18 pala Mthatha zari 23 kwa Joli zari 21 Makanda katina 22 pone bore ndia East London chaka vundela bore vundu la Western Cape kwa mrazo mchona bore ndi makola sonta hote kapita zo vundeli pedzia afisa puma pala Glen Williams zasuka 36 zari 30 pala Durban Cape Town kati na 22 pone bore ndia Mossel Bay kavundela bore ndi vundu la Northern Cape nane par kwa mchona bore kala makola ko bonala kazwe speza vundeli pedzia zaita 34 pala Kuruman zari 38 afisa puma pala Uppington katina 34 pala Spring Bok katina 34 pone bore ndia Kimberley mataka vundela bore ndi vundu la Free State ukubona mchwamvura zidne manda kaspita zinso vundeli pedzia zaita 29 pala Wepera zari 28 Fixburg kati na 27 pala Beckley matazo ndo betpetsa vundu la shila bore vundu la bore la Northwest ndrakora unjika vundeli kuona mvura zido zikona zodne manda phazi zaita 31 pala Potchefstroom zari 32 pala Klerksdorp kati na 32 pone bore dia Ottosdal batango ndo ngalezo vakatafara mucho zozora fazo ne mara kwa anotere uda usiku abude nda